Halo guys, nah kami lagi di Olili nih. Ini Dek Nur Hayati, nah dia bermalu-malu. Subhanallah, indahnya. Dek Nur, mana Dek Nur? Nur, coba sini dulu Nur. Nur, mana lo? Sini coba lihat sekali, kenapa kayak gitu? Aduh, macam lagak dah. Nah guys, nah settingin aja. Oh, kamera di. Kamera depan, belakang. Oke. Oke, boleh ini. Boleh coba mau ikut. Ayo. Nah, bawa kali. Tuh depan lah. Nggak nampak lah. Jerawat bisul kan sudah ada. Mancing guys, orang mancing. Nah, guys. Ada satu lagi. Kahit to muna. Kapag kahit to, ano ka bude gitu. Sunset. Hah? Coba diri ke sana. Udah, sini sekali, pas sini.